channel YouTube sama saya Radia Mat Pink, DRHP Channel. Okay guys, hari ni ceka-naka minggu ni minggu MotoGP. So banyaklah event. Jadi hari ni ada 3 event. So pagi ni Pink nak pergi kat event Rapido dulu. Jom kita layan video kali ni. Putrajaya guys. Hari yang mendung, hari yang hujan, hari yang sejuk. Wait race. Welcome to Putrajaya. Kalau ada follower Pink yang bukan berada di Malaysia, nak tahu Putrajaya, inilah Putrajaya. Welcome to Putrajaya. Myself and Comac are working really hard to do that. Of trying to break through the World Championship grid and to chase our dreams. So we have to be super thankful and we are grateful to Rapido for making our dreams come true and for us to continue fighting for them. Ya, belakang pula. Okay guys, so hari ni kita berada di Zenith Hotel untuk meet and greet Rapido dengan rider-rider Moto3 yang akan berlumba di Sepang pada weekend ni. Kali ni, Rapido dia collab dengan BOE Motorsport. And dalam masa yang sama, dia launching beberapa produk baru. So once again, this is a collaboration between Rapido and CKG Racing, one of the most successful racing teams in Malaysia, for their Ultralight Racing Fluid Fit. Ini ada rim yang baru dilancarkan untuk model motor Yamaha NVX V3. Ini ada rim Rapido CNC casting. CNC casting. Aku dah tak faham macam ni. Tapi yang penting di CNC lah. Yang ini model rim 638. Berat anggaran lebih kurang bawah 6 kilo. Untuk finishing dia lawa gila siap. Ini model yang terbaru untuk motor NVX V3. Dia ada banyak lagi untuk model-model yang sebelum-sebelum ni dah keluarkan yang CNC punya. Jadi aku tunjuk korang. So ini produk yang seterusnya dia keluarkan bush pin untuk motor scooter. So yang ini basically yang ini standard punya lah. Dia kata lagi berat dapat 210 gram dibandingkan dengan yang baru punya ceramic bush pin racing daripada Rapido Rapido SKJ. So beza berat dia 72.4 gram. Kalau standard punya dapat 210 gram. So dia ada pelbagai jenis motor scooter yang dia ada, Yamaha, Honda, motor-motor lain semua banyak lah. And then produk yang seterusnya dia orang ada pula spring fork daripada Rapido XCKJ. Dia ada untuk model lah, tak ada tulis lah kata ni. Nampak ni semua model-model yang dia ada keluarkan. Spring fork racing daripada Rapido collaborate dengan CKJ Racing Team. Ni dia model-model motor yang lain. Design-design pun lain. Ni untuk motor SRM Husky ada. Yang ini untuk motor Yamaha R25 nampak. Macam rim MotoGP bai. Ini untuk motor Forza. Ni model-model ni semua dah ada. Yang cuma baru tahun ni dekat sini dia launching kan design baru untuk motor model yang baru. Nampak? Di Rapido. Siapa tak kenal lagi produk Rapido kan? Nampak? Ni dia produk-produk yang lain. Ini semua orang dah kenal lah. Fast throttle daripada Rapido. Full CNC body body dia full CNC. And then master pump radial dia orang ada keluarkan. Yang ini 16 dan juga 14 mm master pump dia. Tu torque spring scooter kat belakang tu. Okay, ni ada satu caliper ni cutting dia 2 piston 2 port. Yang ini ni biasalah dari dulu lagi dah pakai. Yang itu nampak tu 4 port caliper jenis axial dan juga jenis radial. Ni model dia. Untuk model motor-motor yang ada tersedia ini dah. Okay, so ni adalah barisan-barisan motor yang menggunakan barang-barang daripada Rapido lah.
Maknanya daripada Honda, Boge, Yamaha, semua pakai. Ini adalah SKJ lah tahun ni. Rasanya 4 tahun berturut-turut champion. Pronounce your name. Cormac Buchanan. Cormac Buchanan. Yes. Your nickname? Makatak. Why so different with your name? Well, Cormac, and then you take out the core in Cormac and you have Mac, and then on the racetrack always you want to attack, so Makatak. Makatak. Okay, and you? How to pronounce your name? My name is Rushe. Okay, your nickname? I don't have a nickname. Oh, you don't have nickname? They Gucci? they call me some things, but I don't really have Oh, one. okay. So, for sure, this weekend, your race, how you guys feeling? How is your preparation? Yeah, I feel quite good going into this weekend. It's first time here, and yeah, really looking forward to your it. first time Yeah, in so yeah, I'm excited for the weekend, and yeah, I think we can do really well this weekend. So that's always the goal. All right. Have you tried Malaysian food, nasi lemak? No, not yet, Not but yet. I have to. You try after race. Okay after the race. Perfect. I will. Okay. And what about you? How's your preparation? How you Yeah, feeling? I've just been watching as many sessions and onboards as I can, and it's been a nice few days here in Malaysia. It's a super nice place, and the culture is really nice. Are you first time in Malaysia? My first time, yes. Okay. Have you tried nasi lemak? No, Not not yet. yet. After race, Okay. you must try. Yes. Okay. Sunny or rainy? Sunny. Sunny. For me, always sunny, but if it's rain, I say I'm not made of sugar, so it's okay. If you are not a rider, who you are right now? If I'm not a rider, wow. Maybe a rugby player or a cyclist or a runner, yeah. Oh, okay. Some sports, any kind of sports, like I like cycling a lot, so maybe Oh. cycling. So you must be a cyclist racer. Yes. Good. Okay. One last question. Coffee or energy drink? Coffee for sure. Coffee is my favorite thing in the whole world. All right. And you? Coffee, 100%. Coffee. All right. Thank you and good luck. Thank you very much. Okay, tu dia. Dah borak sikit-sikit dengan rider. Korang faham tak? Kalau tak faham nanti aku tulis kat subtitle lah untuk korang. Nak tanya soalan macam mana race preparation apa semua tu memang dah boring sangat lah. So, kalau dekat Ping memang selalunya akan buat macam tu lah dekat rider. Bagi diorang hilangkan nervous dan jangan bagi diorang awkward sangat. Tapi tu pun dah awkward dah sebab aku kacau diorang main game tadi sebenarnya. Tapi apa-apa pun, good luck kepada rider-rider kita yang akan race pada weekend ni. And ya, hari ni hari yang banyak sangat event Lepas ni aku nak kena pergi event lain lah. So, next video. Jom. Alright, so settle satu event dekat Putrajaya. Sekarang ni kita nak pergi ke next event. Thank you guys. Jangan lupa untuk share, subscribe, like and comment RHP channel. Jumpa lagi next video. Ciao.